Yakupa masinyane ngizoqeda indlela ekufeni unisise nginesabi Nkosi esuthwini Uzakela phezu ukuthi bese likhubashwa. Ngicela abafundisi bonke abakholelwa kulokho ukuthi ujikela kwenhlabathi ukuthi libuye ngapha ngaphambili bonke abafundisi. Ngicela sisebenzeni sonkeni. Njengalokho uNkulunkulu evumile ukuthatha umphefumulo womfowethu, ngalesi sikhathi sizabisela inhlabathi enhlabathini, uthuli ethulini, umlotha emlotheni. Silethemba lokuvuka kwabafileyo ukuthi ngenye imini uma abantu sebevuka kwabafileyo bazalikhomba lamathuna esiwabonayo bethi kufa lubudonsi lwakho na, thuna kuphi ukunqoba kwakho na. Silalo lelo themba bathandekayo ukuthi ngenye imini sizawanqoba lamathuna. IBhayibheli yathi ukuthi isitha sokugcina esizojikela emlilweni ukufa. Ngalokho ke ngizacela umfundisi uLetha sithandazile. Baba uNkulunkulu wethu sizakwena namhlanje emini sidabukile ubuhlungu njalo sithanda ukubonga konke othe wasenzela khona namhlanje emini sesimbeka umfowethu. Sizinikeza kuwena, nikeza lemuli kuwena. Umkhuleko wami ukuthi uqhubeke ubaduduza, bebe lethemba, bebekwazi ukuthi uNkulunkulu obathandayo, uNkulunkulu ongabalahliyo, uNkulunkulu ongabathiyo. Ngegama leNkosi Jesu Kristu umphelo zonke siyathandana. Amen. Kade senzacela izihlobo zizejikela inhlabathi ukuthi nje sesasuka sabamba ezinye izinto sathekisa ezinye izinto kade eziyinto enhle. Yakwazi ukuthi ngeke ngiqala ngichasise lapha ukubeka umuntu kudala alibana thina sikho la alibana ngabakoDlodlo abazibhekela umuntu wabo wawungaphonga ukubeka umuntu ongasowa kini. Ngalokhu ke abantu bakoDlodlo nxa bezejikela inhlabathi leyi bathi bona asilamandla khonokho esikukwanisayo, asikuthi uyabusukhonza umuntu la, asiko ngangizwe kwesikhathi abantu sebekhuluma into ezingayisizo. Phela lathi abafundisi singamalapha siyaxoxoza ezinye izinto ongambeka sizicodoze. Lokhu lisiko lethu abantu abamnyama elihle ukuthi hayi siyadela sijikela inhlabathi la. Liyangizwa abantu bathandekayo. Kwesikhathi abantu babesuke bethi hayi lokhu ngakwenzi, hayi sokusenza njani, hayi mina ngicina laphana
delisa umoya wakho ngokujikela ihlabathi lokho ukhululekile. Ngingenza njalo bakoDlodlo ukuphangisa labo komaseko jikela ihlabathi. Uphi umhlaba onjengoJesu, kakho ongaphilisa philisa izifo zethu.